ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Riboy Presbyterian High Secondary School Nongpo. Kawai ni Islam Pulia kabala rem hatem Riboy. Ya kabala seng na du snam kat kendai sepat nrupenyau bat kabala penmi ru shibun ki krau perkhat. Minta ke kenti ke lapan krek bantai saya ke building jong ke high secondary namar nalor ke art stream ke bala don lupa ki bor penyat school ki lapan krek ban penkha saya ke commerce bat science stream ban nang penyat susu ya ke jing ajing syakri syaki kena school. UMP ke Lok Sabha uba Vincent H Pala ula saki lang hagini kesngi ban bu mau nong rem ringkat ke jingdon lang jong MLA ke Nongpo constituency uba Meral Bonds Aim ke district school education officer jong ke Riboy district ke Kong Pai Dolin El Nonglan, Uskatri in charge ke CED Riboy Presbyterian Synod Reverend DS Roy Mukti, President ke School Managing Committee Reverend HL Mersing, Executive Secretary jong ke Riboy Presbyterian Synod Reverend KP Masharing, Principal jong ke School Pak W Radu, ki kemi ki pa bat ki kena puli jong ke school. Pendeng ya ka John India Ilma Bonds Aim Thank you so much students for that welcome song. And also Bala upgrade ya ganiga school shaka ME section harsnem ko bogod kata harsnem hatnais pahandru ba shaka secondary section harsnem hatnais pa hatnai ba ya high secondary section harsnem ahejarla haga banila dang ya ka high secondary section tang we ikna ule Banmenta Islam Arjar Arpulan Kibakule haga high secondary section kata haga class kata khatway batkat a Niladon Arspa Sandumut Nila yui nama kata yaga jingnang roy jomani ke school Nakaway kesnem syakaway kesnem Lengba jong kejing Troy shitom Kejong dinohikai i jong Bat kunjuru kinong penyai igani school. Kibleshim yiga jingkit kebakia. Kumno bentertelun yigi kam kebajinya saprang juga school kejuni. Makalong kuni kumgalong benta. Kumta hagali kesnem arajar arulai. Kikna school baru kebangidon. Nadu pre-primary hadu. Second hadu ka high secondary ki long news pa news sangut. Kum ka school militmi lanti penginyo ban bling. Sa ka commerce bat ka science stream. Ia ka bangi ngeladap panikran ye kuru ha managing committee ki jong. Bat ka dikita ka thong ka kum ka school ni jon. Ia ka bangi lapun right. Bamenta usnam ngistang bante sa ka building ka batmai. Kenang mengilakan accommodate satu way party stream ki jingpulai ke joni. Kabangila ia kaban poi syakat hong katkum ke NDP RPO kabaga soka India lembag education department ka lapun kren. Kaskun ke joni hakan kesnam Iba pas ya ke SSLC ke poi 9.9% but iba pas haga HSSLC ke long 9.9%. Nador ke jimple dangle ke ba kung school ni juan. Ban prinslu di ke kena haga kami lekai ke school kala sengru ia football academy ausnem arja apa haga ba Shri MBC belong di MLA Rangrom Jangi Ilawan di Berkeley Manchester
dia kini ke football academy tu jom ban ngiyo i ba kini ke football academy ru kalanang ruan dan ai ke tingiro ai ke managing committee ban ya ka sila di paro kawai welcome arts science commerce ngan i berbor pada ngindon ka arts ngindon ka science ngindon ka commerce ting ikana pulih jengi lani kalau wei trong kacai tuju jengi ting kam dabian rei lagi don di subject prepare bagi kena pulih ki kwa ki kan pulih bagi kwa ki jet ya ka branch bagi kwa katai kacai tuju jengi katai kajing kesen katai kalau wei trong dari hero dan ai jengi ro ke start trong disinot ban perkat Nafrai saukur kam tegi yang mani kat katela depsna kani gin school kani la depsna katai ke office la depsna kanya iwabon ko yang mani batmai la depsna kam ke song haga jingi terli karena ko kani ke jingfu jongpi kum kesilot ke jingfu jongpi kum ke managing committee ke jingfu jong ke school kan long ke bejok kan long ke bahan atau kalawai jong ke jengre Kejingnya inti jom garib hoi Presbyterian Synod nadu balayo ia ke Synod akas nem kendai spa kendai bupra ter hadu mentang lembaki projek ki beper ki badan hapo jongka lembaki department ki beper nisgo kemen ban seki ya giding lanang kiu na kapor sa kapor ka contribution giding no senyang na ki pastor ki teman pesan ki balang beper ki nong kersan beper kalong sisya giding terku ya kesenat barokowe berkumbala ban sokhu ka di school ko malayeng hagani gejaka kadai kepala dan nak hamslam aku senang kadai spa nerupon nyu ya kabangi i gumne kumagalong kepala nang roy nagabor sa gabor bagi so kemen bagi so kenap hagani keseni bagi gi baro giding post new jong kilong din kibalalit no mendagas gini i bagi lastang berkurlong kawe din kawe Kidangkan sibun kimat kiba ginang hap penetre rengkat bagi sidap bagi managing committee ban penting kena bagi jingdam kam beper kiba hap hopo upurusam jong kesinat kinlah penetre rengkat nagalyang kejaga kumu emily jong kaneka jaga Gindan terkait bagi kum ka managing committee